Kristus nga kung inulepate amasapenin. Merry Christmas to you all, Jina. Unusan masai. Ede na Christmas po ilungnom taka ibol kitjang ina. Ede Christmas di tupate isang kitjang ina. Inunta na ato pa isu honbagun pa Jina isang takbi kitjang ina. Inunta piding. To pa sendehi. Tuni ilungading lai sang tuin. Mate alian som leo som le sagi ban som ni le ni na janga hi. Hi sunga ilungai ding lai sang tho munina atop dongin atwang zo mi te in hot khian na anga di hi ji kamal ngai sum khom ni. Hi lai sang tho masa sunga atop dongina atwang zo mi khat thu eitena isim khai toina Stephen ahihi. Stephen ina topa Yesu hangina asi ahihi. Topa Yesu min hangina sina atwag ahihi. Thana atwag ahihi. Amana asi konchangina atop dongina topa Yesu tunga upna bangsa takpin nei hiam chile. Topa Yesu kakha hongla in china tua kamal to alei tung nun tang na nu siai to bak tham lo amana bangyan la yam chile asi kon changin kunin nak pi takin ki kwa to pa o himi te mona na mai sagin achi ki changina asi hi kamal te eitena koya imukha yam chile Luka alian somi le thum aneu som thum le li Bao amau ten bang hi ahi yam chi thailo ahi manin amo nau namai sagin aji topa Yesu nu zui tak tak topa Yesu khon pa gun pa asang tak tak tena topa Yesu ma abangina anun tang na abai jang lungnom takin hang san takina pasen dei na to kitwagina pasian manghil lo ina anun tang nau pekhengam hi jiben imuhi athat te tunga non thunget saka toma bangin Stephen ino ama tunga khiang na abol te topa o amo na te namai sagin jikamal tuni etena inun takpi ding tha ki pia hiang in kwan sunga Christian in kwan sunga zani Christmas lungdam poi bol na pi in topa Yesu ilung sim sunga swak sang na pi in mi te tunga Yesung puak lungnop na lungdam na in na te ilak zo nai ke le ium na pen ama nai lo kichirei na mai chi chang na atop dong mai na athwak zo atop dong mai na paseni dei na to kitoka anung ta te mo mai na pezo te pasen to kilem takina anun tang na aleitung nun tang na nu se te to de na na man ki che hi Christian masate na bol sen na thok den we nero kumpi pai na Christian te abagin mang sak ding chi thukun anapyang na to kitwagina ama hulaya ki panina nungzui pi te akipan pol pina bol sen na tu chang nong ma athwa ka hi to lai Christian masate na suwa Christian khat swang na ichi pen Yesu hangina si na thwa ngam na lama akisap na hi china na sangui samna nga Yesu min hangina si na thwak dingin samna nga china Christian te ama te le ma te nakingai surua topa Yesu hangina si na thwak dipen ang tang ma ma we Yesu hangina asinom bi na hi wi bahang ama te na na bek wi lo na anun tang na Yesu adin piao le
van tungam hot khian na nga ri chi amaten no umui to hagin Christian masatan bang nagen yam chila Yesu haring bol pi haring na asi mi te i sisanina Christian khang tong na khai che hi china nagen hi hi to ki sain tu lai e Christian dana peulek gumna hot khen na kinga hi chi kamal Roman alian som aneu som na sunga ilung sema iup tak na hangin pasyan to kipol thei na kinga a ikam in gen na hangin hot khen na akinga a hi chi lai sang tho bul phui na peulek ikam to eitena Yesu i hot khen na tu gen peulek hot khen na kinga hi china dei kai ni hi Roman lai khak lai takina Christian te nun tang na koidan hiam tha na bol sian na atho alai ta bu hi to alai hunina Yesu chi kamal izak le golden na sahanga da ki pyang na tha na te aki thok hi lai sang tho gyal pan na ade na na to alai na Yesu hang na inun tang na ipyang am le Yesu tunga ium na atop do inun tang na atop do ikip sak le hot khan na nga ri chi na hi tu lai hun to ki gen thei no lo hi Yesu ium na ikam bek to hi no lo na inun tang na to zo eitena ilak khan na ding misang do Stephen Danin eite tu ang bol se te isi chang dong ma to pa o amo na te na mai sakin chi Stephen again na te to pa Yesu no singlam te tunga to pa o ama ten bang hi kha hi ham chi thailo hi mani amo na te na mai sakin chi kamal e tu like Christian te no inun tang na abai chang no to pa Yesu in na mo mai sang na te mi te tunga alaki zo ri te so na khat che to pa sem tu pang ta hem